večer, dragi gledalci. Ja sam Deniza Latin i ovo je nova epizoda talk showa Hlizika. Večeras, dragi gledalci, imat ćete priliku vidjeti fantastične gošće. Tu će biti svega i svačega. Međutim, idemo od najboljeg. Ulazi veličanstvena, jedinstvena Madonna! Bonsoir! Zato što moram pušiti tu, ne? Kako si putovala? Prvo nam to reci. Joj, znate, bilo je vrlo teško doći ovdje kod vas. Znate, tam se puca na granici. Ja kad sam dolazila nisam znala kaj da radim. Ovak, Madonna, prvo me nešto interesira. S čim perete kosu? Joj, ja upotrebljavam onaj, kako se zove, balzam od tvrtke Madonna koja se reklamira svaki dan na MTV. Znate? Da. Ovako, Madonna, vaš razlog dolaska u Rijeku? Pa slušajte, ja sam jučer imala koncert u Rondima i tak sam bila zadovoljna jer, joj, prostite, tak sam još malo šokirana. I tak je bilo sjajno, nisam mogla vjerovati da se to tako nešto može desiti ovdje u Hrvatskoj. Znate, ja sam tam bila tak napjeta, nisam znala šta da radim, a dala sam se od sebe, vjerujte mi. A vaši budući planovi u Rijeci, narednih 3-4 dana? A pa čujte, ne znam, mislila sam da posjetim Kulu na Gradini, gospođicu Katju Restović, ona je jedna direktorica jedne modne agencije u Rijeci. Da. A poslije, ne znam, mislila sam ići u kazalište malo vidjeti probe za Don Quixote. Okej. Ovako, samo mi još nešto recite, prije nego pozovemo drugu gošću. Ovako, hostesa. Kava za Madonu i piće, molim lijepo. Hvala. Hvala. Može jedno reći. Ovako, Madonna, imate neke planove sa riječkim mališanima? Yes, that's true. I'm going to snimiti jedna ploča sa riječkim mališanima, you know, da. I ja mislim da će to biti vrlo interesantna ploča što se tiče jedne, kako bi rekla, muzičke ili, kako bi rekla, oprostite, ne znam kako priča hrvatski, ja ne znam kako da se izrazim, samo malo. Pa mislim, to će biti nešto vrlo fashion. Vjerujem. Ovako, ja bih trebala pozvati drugu gošću. Molim lijepo. Ruža Pospiš Baldani! Dobro večer! Dobro večer! Se molim vas. Što je divno. Sve krasno je večeras. Evo ovako. Ruža, ti nam prvo isto reci kako si putovala ovdje. Kako si putovala? Jesi lijepo? Mislim, jesi putovala? Jesam. Da, jesi dobro putovala. Pa tako nekako mogu reći. Dobro, gledam da si ti lijepo doputovala i sad nam reci ovako, odmah ću te pitati tvoj razlog dolaska u Rijeku. Ja vjerujem da si ti, da imaš neke planove, ko što ima naša gošća Madonna. Ona snima sa riječkim mališanima, ti vjerojatno imaš isto neke planove. Pa da, ja nastupam na kazalištu, imam Zajcu, ne znam, bit će to nekakva opera, ne znam šta će biti. Vjerovatno. Oh my god! Uglavnom želim postići veći uspjeh. Da, okej. Hostesa kavu za Madonu i ružu. Bravo. Oh, thank you. Divno. Ovako, da vas još nešto pitam. Gledalci. Večeras biće i nagradne igre. Vi možete zvati na naš kontakt broj 336622 i dobit ćete veoma vrijedne nagrade. I onda ćete... A
ali na naše pitanja poslije ćete odgovarati. Da vam predstavim našu novu gošću, Ankicu Tuđman. Bravo! Dobro večer. Bonsoir. Ankica, kako ste vi putovali? Super! Poprcala se sa jednim psom. Tako. Dobro. Ovako, Ankice, razlog vašeg dolaska u Rijeku, pošto sve moje gošće imaju neki razlog, morate imati vi. Pa to sa starim prijateljem Slavko Linićem, imamo neka posla nedovršena pa moramo do kraja. Šta ja znam? Da. Okej, znači ovako, vas je već 4. Fantastična atmosfera. Would you like to smoke a cigarette? There is one left. I bila sam na vašem koncertu, znate, u Rongima. I kako vam se sviđalo that koncert? Super, jako lijepo. Da? Ich spreche nur American. Razumijem. Okej. Dobro, idemo dalje. Čekajte, jeste mene snimili? Ankicu Tuđman posebno, molim vas lijepo, ona je naša najdraža ženska osoba. Hvala. Da. Veoma ste impresivni, mislim da je... Jaj, moj silikon! Madonna, smirite se, molim Moj vas. silikon! Vi ste večeras moja gošća. Izvinite, vi ste došli kod nas, kod mene, u moju sobu, u hotel. Dobro, idemo dalje. Javit ćemo našu novu gošću i posljednju večeras i onda počinjemo sa izvanrednim talk showom. Idemo dalje. Moja nova gošća iz Beograda, Jovanka Broz. Bravo! Would you like a cigarette? Grazie. Jovanka, prvo ćete mi reći... A loše. Avion mi se iznad Čačka ostao bez benzina pa sam povraćala srpski pasulj. Je grozno, Jovanka, moje saučešće. Ovako, i samo još mi kaži razlog od dolaska u Rijeku. A osjećala sam miris moga Dragoletika. Divno, Jovanka, stoji. Yes, I must tell you the truth. Tito je bio jako šarmantan čovjek. Ali je načio svodi. Dragi gledatelji, krećemo sa pravim talk showom. Madonna, čula sam razne priče o vama. Naprimjer da si imala 13 abortusa, tipička ima najmanje 55 cm, da si se jebala sa Linićem u tu Rijeci, čula sam svašta, molim se. Zašto? Ne miješite se gošće, imat ćete vremena. Prvo pitanje, Madonna. Gdje si depilirate, kod Ite ili kod Dukić Željka? Ja moram reći istinu, idem kod skrivečke.